uzogcina ikhofa out uthini ukubulala njengaloya muntu loya owayi lapho uyayibona njalo uma ungasho kanjalo uyazwenzana vele uba naleya enga wawunayo lati kanti bangelwa yinto ya bangelwa ukuthi kwesinye isikhathi bamsebenzele lo muntu bamsebenza phela umuntu uyabo kwaziwe lo muntu ufe ngumesi bamnika umesi bamtshele ukuthi yabaza ababulali bakwambulule uye kwazi ake uya no usho umbulali ayimele ngiku-arouse delete ngikudelete one condemn ngizali nawo asiromansani phela lesiya sikho romantic ubeka izandla nkosi yami ngathi ngilotsheliwe ngisolele laba sobe sewuthi ambulala vele Thingisa ama-speculating sekumakhosha nawo. ngifuna leyo bengiyifuna Joe, we leave no stone unturned. none. Yeah. Welcome back to yet another episode of Realign with 925. You know, we're doing it like we're doing it for TV. The podcast that other podcasters watch. You guys are today Menris go. Bye bye. So the bank sheet about them fetch. Let's no Menris go die. Today again, to the same chola no more solo. Angihambisa phansi phezulu. Menris go crane. angikren okay Ngiyajabula mfethu ukuthi ugcina ufikile ku Realign with 925. Yeah, mfethu. So yeah, i-podcast it's all about ukuthi actually it's an awareness yabona kule ncosi ezikhula no ukuthi is understand what life is about because they think ukuthi bona ba sharp and understand. So ngifuna ukucava ukuthi or maybe ubekela abantu ukuthi uMenrisgo ubani like igama lakho ngoba nami angilazi ngikwazi ngoMenrisgo ukhule kanjani until kufika kule ndaba lezi ukuthi manje socala ngathi soba nothinyana esigele or whatever la ucale khona. wethu mfethu usho ukuthi mina igama nje uRibanyana uMavimbele sibongo Okay, but mfethu usho ukuthi yeah. via icrime ukhula umthelelo waloko abazali bayaba umthelelo ukuthi umuntu agcina juvenile delinquency Yeah. ngoba uzobe juvenile delinquency wenziwa na isimo sansendlala sokuswela tholakala soyadajukelwa uyabona icathulo sevuva eceleni kwazo kanjalo and une backup endlini kodwa akekho noyona ufuna ukubhekelela ethola le Mawuthi backup ukhuluma ngabo sister kuba ngoba omncane yabo auntie wathi uyangithola bro ukuthi nabo babheke abantwana babo babhekanga wena So vibe bakubhekile that time umdala saphila that means manje abantu benhlangene ngaba basekho that's why thola ukuthi bakuyekelele isikhathi so can you because ukuthi emafamilini abaya they only care for you makusaphila itime la. yes they the will moment ibhoda kahle benzela if sister la be favor for a favor for ubhuti wabo or sister lawo uyathola mase kusukela umuntu phambi kwabo ophambi kwakho that's when bazokukhomba ukuthi bona babo ba that's when now uzocala ubabona ukuthi laba abantu abangifuni kodwa kusala yazini awuthi ngadajukelwa ngitholakala sengihamba ngamabhuku adabukile awuthi nami ngizama ukuthi ngisihlanganisele yebo usihlanganisela kwakho ugcine uzotholana nabangani abafana abakuleso simo leso okuyiso uyabona uthola onto to find out uthola umunye sekakutshela ukuthi mina ngibona ngqoka kanje ngenza 1 2 3 and yangiphila ngisurvive la uyabona nawe impilo yami isehlile nawo nto ukuthi yambheka vele awungcono kakhulu kunawo and ngaleso sikhathi leso naye vele udajukele umazi wena bekadajukele kodwa mayiseka right and nawe yamangala isikhaleni waba right kanti hayi naye uphila ngabo lokuba cruel gcina sekakutshela ukuthi hayi ake singene kayi-1 eroundini ubone ukuthi sohlanganisa kanjani lokudajukela kwakho asikucetha nje ngo-1 week yayibona sobe so-right nevar nevar ngene eroundini nishaye ngibamba umuntu lapha nenkunzi nimthethele imali yebo ngitholakala ukuthi senashare leyo mali senagcoka senibabahle beyithola njani nawe soyabona ukuthi uma sina impilo naye yebo kanti akusiyona impilo nethi ukuthi naye nawe nje sokuyindlela nawe ukhona uphuma ngayo endlaleni beyithola bro and uzoyi-enjoya leyo nto leyo ngoba leyo mali iza ngobuningi ngesikhathana esincane yabo and you need to find out angeke ngihlale niphumelele uyabona
khona abantu enzothi nibambamba bavume bonke abanye bangavumi and lo ngavumi yilona ecala khona ukuba cruel ucala ukuthi mhlawumbe achuze yabaleka ukushiya naye yabo lo muntu ufuna ukushayela ukubulala yayibona lento ngapha yamemesa uphiza abantu upheze nomesa nawe uzama ukuthi uziphephisa kwakho umshaya inhlizweni yeshona vele intentionally ukuthi ngiyamcima or mistake lapho akuna mistake ngoba umshayela lokuthi akuyeke vele uyasho ngiyacima lento vele mangukuthi ufile shuthi lapho usuke uyiduodayi uyabona ngoba nawe usuyatshela ukuthi kwenzekile let is long usurvivile yayibona bro ethola bro iba kanjalo-ke empilweni mangukuthi uthola isimo esinjengaleso bro uyabo uzama na ukuziphephisa ngendlela ongaziphephisa ngayo ukuthi kusala kwenzakalana egcineni awusenamsebenzi uyabo ngoba ngani ushelana ukuthi as long as ngisurvivile ngishapha and you need to find out vele lo muntu lo angeke kwaziwe niyazi sikhule emalokishini wethu ama-Apollo ascars abaliwa back in the days abaliwa ama-Apollo yabo ama-camera into engekho yayibona lento amafoni into ebengekho eshudayo yabo gcine sowuthola sonamamela ngani ngoba lento uhlezi uyenza and uyaphumelela waya akutholakali nophakazi uyayibona lento ukuthi manje isikhathi ugcina so cruel nasemini manje ngoba lento izokulandela phela. So how was your first time encounter isim or maybe imother? It's very difficult ngoba eso simo lesiyobucala ukudibana naso. Yeah, but how was your first time mawucala ukuyenza bekunjani kuwe? It was a trauma ngoba vele hlezi novalo hlala likhona. Ngani isithunzi somuntu yakho. So how before speaking ithunzini scenario benjani lesikhathini uthuna riding? Isimo salempilo. Yeah, isimo ngendlela kwenzeka kanjani? Kwenzeka ukuthi achuza baleka ngishiye nalo muntu yabona. Yeah, nami ngizama ukuthi ngikikirize ukuthi angiyeke lo muntu. Yabo ukuthi lo muntu akangiyeke uyangishaya. Yabo. Only to find that ngiphethe ikoni. Nami ukuthi ngimshaya ukuthi akwazi ukungiyeka. Yena mawushaya ushaya endaweni owazi ngathi ukuthi lo kumele ngiyeke la kanjani. Adawa isabhodi mangabe uyabona. Yabona manje. Kuze nami ukuthi ngiphunyuke. Yabona. Yeah. Only to find out ngimshaya lo muntu uyangiyeka ngiyabaleka. Yabo. Kusasa ngivuke mina phela silala ebusuku ngisho. Silala siloku sihanta yabona kanjani. Kuseni ngivuke ekuseni. Yenze ngivuka ngabo 10-11. Thola lapha sebaranke sebenzile sebasprayile benzeni. Yeah, nampela ngeke ngixoxele umuntu. Thini kunjalo? Kona vele kuba i-trauma ngoba into yakho uyabo no achuze. Yena achuze naye ngacala xoxela umuntu ngoba wayena vele siyahamba phela kanjalo. Yabo. Yeah, futhi izinto kuba into nje uba impilo yethu. Yabo. Sima out. Uyabona lento. Only to find out isikhathi omunye wethu mhlambe aphahuke etshwaleni ngoba vele kusisimple ukuthi vele ngathuleka vele forever. Yabona. Kodwa wena one wethu uzophahuka. Yabona. Lento maybe siyenze isidakiwe. The day sidakiwe ngale ndlela esasidakwe ngayo that day senza lele. Kube lo muntu mhlambe uzokugwadisa. Uzogcina ikhofa out. Uthini? Ukubulala njengalo yamuntu lo ayilona. Uyayibona njalo mangasho kanjalo uyazwenzana. Vele uba naleya enga wawunayo lati. Uyayibona. Kanti bangelwa yinto. Yeah, bangelwa ukuthi isikhathi bamsebenzile lo muntu. Bamsebenza phela umuntu. Uyabona. Kwaziwe lo muntu ufe ngomesi bamnika umesi bamtshela ukuthi yabaza ababulali bakho hamba uzilwela. Yabo uzilwela kwakhe yilokuthi imile tabona lapha yana na uqala idayela. Uyayibona njalo. And ngale manto oyenze ngayo vele umuntu ube namacala. Umuntu kwazi umuntu nje unnecessary na ubona ukuthi lona bengamela ngimkwazi. Lo bekumele ngimiyekile. Ukunyathelile lo muntu uthi sorry mara usafuna ukuzwa. Uyayibona lena. Ngithi ngani sewile senzo salomuntu ukuthi nawe kumele ugcine ubulewe njengaye. Kahle. Bekwenzakalani ukuthi kuba nalento leyo ukuthi kuba nalento ukuthi vele kumele ngichithe vele
yabo bangijwayela kabi vele ngibafika lo nyanga leyo vele awube novalo gcwala usathana wes wadawa ngoba wadawa vele kubuya le sasimo sadela la uyayibona ya abantu bayenza ukuthi ibe kanjalo yethu nje ya and vele uqiniso uthola vele sombulelo omunye umuntu yebo ngoba bengizwa nokuthi mhlambe back in the days bekunokuhanjwa ama school trip yeah nakhona kugcine sekwenzeka izinto ezinjalo lapho bekwenzakalani because benisesebancane or beniphuza back then sesebancane yeah besiphuza kakhulu vele sesebancane bekuba njani ama school trip bewenzani ama school trip bekunokwenzeka mhlawumbe isuke nje khona lapha ya mhlawumbe isuka njani ngemedi yabo mhlawumbe sihambe nemedi imedi iya la ikasini awutshayo khona la ebhasini yabo sihamba siya le sifika lena sibayishela le medi phambi kwalentwana yala ikasi yebo lentwana ngeke ivuma nje ya iqala ithi yaphakama bayikhawaza yebo nabayikhawaza benzeni barebe lo chair yebo njalo that's when qala ukuthi ke khawathwana ke yebo ngoba nathi mase find out ukuthi kwesekuso siyaphakama yebo angeke phela bazosizela intwana yethu sihamba nayo yebo njalo ya siyamazi lo meli wakhe why lo nahamthen fanga ngoba bathole babambene grand bazixoxela yebo ufika yena ngowani ngalokuthi kusekasi lakhe yebo uza ngalo umqondo mhlawumbe bahamba bayithuba yi3 babhaka lentwana bayikhawathi bathatha lo mntwana abantu bomripa yebo nabo sisibethu bakhona la yebo so sebayenza lento amachitha mhlawumbe wala lokushini wethu mhlawumbe ayashisha ngoba ayanokuthi ayisemazweni yebo shisheni babomember bazoyibona bazoyilungisa bethu only find out abomember nabathi bayeza bazobuza ukuthi kanti kwenzakalani ini sekufuna ukubanjwa nabomember bafuna rape nabomember uyayibona le kushawa amathishara ningabe niyini yebo amathishara sewabaleka nabomember bozikhiyele office nina seliyini yabo nawe sisiwakho khona la sebabhodula naye khona lapha phambi kwakho bakutshela wena ukuthi wena mawuthwele isestadium le bathi sifuna ngaye simrape siqale ngawo wena sicina ngawo wena sifuna ubukele usisi wakho simrape njalo nama ya wena sicina ngawo and hayi ukuthi bayadlala bazokwenza phela uyayibona nje ya once you find out ngawusimele simeshe ngaleso problem yebo nawe uzokwenza ukuthi ulwe ngawo amandla onawo uyayibona nje igcine itholakala ukuthi sowenza so commitment yebo committing society nawe ungazimiselanga ukuthi uyicommit ngoba ngani suke sophoqwa isimo ukuthi manje sokuso enda kusajiki nje uthi afayina uthi lapha yana sebaripe 5 yakuchira yebo nowakini mhlambe ngo6 or 7 yebo sebarijiwe nawe yabona abanye sebalimele la yabo babathatha nje bahambe nabo babuye naye babuye bathatha umunye bahambe naye babuye naye ngibhekile so manje wena mawuphethe igoni bongasabi ukuthi mhlambe kuyenzeka abaploze wena bekona lo ukuthi umqondo ukuthini ngibele umntwana sekhaya ngoba ngiyabona ukuthi onke amajita athulile ashile asabile asaba kira nayi nami ukuthi angisinkosi nami ngisinsimbi yebo kodwa ngani ngikwata ashela ukuthi ayazini angife mara ngife ngilwile nokuthi ngibukele umntwana sekhaya bamenza into eso ngithatha njalo mangihleli endlini nemalume yabona ya basiya umntwana kamalume wami lona yabona umama bakhe makabona umama uthi sisi yabona mina ngibhekana kanjani naye umntwana sekhaya bamripe phambi yabo enemncane kimi ngaleso sikhathi ngabona kuma 11 mina ngina 16 years by the time wethu phela uthembe mina malume noma khala ukhala kimi khala ubaleka la kimi uza la kimi bamshaya ngebhodlela ambula la yabo ufika la ngithela ngegazi yebo yenze njalo yebo usuthi nami ngizama ukuthi ngiprotect sekhaya ngoba ngithela ngegazi kanje naba labantu bala yebo basamlandelela washaya ngakhe lapho mawusuku umashona kwe1 baja phansi or no ngebathi phansi phela abaningi abantu bashela phela nabo bebona bameka unifayina abanye bakhona abafundi bathi abavuswe balele kuthiwa sameso vimbani labantu since igebengu zaselokishini
zayeka isikole ezinye zahluleka kanjalo. Thola ukuthi manje seziyavuswa zilele zilovimba thina. Yabo benze lento abahlale bayenze kwezinye iy'kolo. Bababulala babaphonsele emanzini benzani baba-rape bababulala yebo. Ya beza bawalazela nje plus uyangibona ngumane nje. Ya vele abangizwanga vele bavele babone kahle ukuthi alusiceda manje. Yabo kanti abazi ukuthi inhliziyo yami ayifani nomzimba wami ayilingani nomzimba wami yibona nje. Ya nokukwata kwami akulingani nomzimba wami. Ya yibona nje. Yazi umuntu vele uyakunyaza makubheka umuntu. Yabo kodwa angaboni ukuthi wena njengoba kunyaza so ungamenzela into ebuhlungu kabi angekayikho. Ya athi vila njalo amude njalo uyathola ngizomshaya nje fast uyabona nje. So lapha mabafika wenzani wena Grand Chap ukuze bafika bakuthusela wacashula wahlaba? No zange bangithusele vele befika ushaya ngebhodlela tabula. Vele ngivule enye into vele la. Yebo anami vele ukusukuma kwami ukuchenula ngishone phezu kwakhe. Yabo athi yaphinda kanti sengila iduze ngibambe lesandla lesi athi ngishaya ngaso ngishaya kakhulu. Yebo thola ukuthi sesilo sesibaningi nama athi wangibhack up manje wangibhack up sengilimele sengikwazekile. Yabo umunye ngoshaya ushiya khona la emuva. Ya ngaleso sikhathi masilwa kanjalo nami sengilelana ukuthi ngoba ngiyawuzwa ngomuntu uhleli endaweni embi la yabona. Ya uma ngithi ngiyezwa ukuthi ngiyalokheka la emuva. Yebo sengicela ama-out ukuthi ma-out sami sukhiphe bahlule ukukhipha ama-out and ngoba sami udonse kuba buhlungu kakhulu. Cela ngathi awuyekeleni. Yebo yena ukuyeka kwabo that's when ngicala ukuthi manje ngibe cruel kakhulu ngoba ngiyabona ukuthi manje sengizopha. Yabo angife ngilwile. Yebo angisayi emuva. Yebo nje uyangikapa wenzani nezilongo ukuthi nami ngibambe ngakubamba vele hayi awubuyi. Ya mawabuya unenzanga hayi thandwe indosi. Awubuyi ngakubamba ubuyi. Ya vele ngenza sure ukuthi ngiyawurebula arouse kabi. Awubuyi ngakubhadala mawubuyi. Awubuye ukwazi ukubuya ubuya. Ya nawubuye ushuthi ngibulala ayimele ngiku-arouse. Delete ngikudelete one condemn. Ya mdlali nawo phela asiromansani phela lesiya sikho romantic. Yithola nje. Ya amphethu wathola ukuthi manje gcine sewumuntu omubi yabona lapha. Ya omunye umuntu ushuthi ongakwazi yabona gcina kuthatha the way vele yabo into azizwa ngayo indlela azwa ngayo abanye abantu nabakhuluma okanye indlela shuthi akubona ngayo akubheka ngayo akuthathe ngayo ngathi way ezwe ngayo ukuthi wena wenza 1 2 3. Yabo and now kwakungasinto mhlambe wawuhlose ukuyenza nawe into yake kwenzakalela unexpected. Yebo lo ukuthi nawe wawungayilindelanga. Yebo ya kodwa umuntu ongibulala uyambulala akuna mistake njani ukushaya inhliziyo. Ngiyakubulala ngishaya inhliziyo ngiyangihambisa mistake yani khona mistake njalo. Hayi ngiyahambisa angithi nawe uyangihambisa ngikwazi ngomeso uyawushiya ukwazi isihlo ukwazi inkukhu. Ushiya la kimi expecting uyangibulala yabona. So nami kumele ngikhombe ukuthi mangitholele nami ngizokwenza lento oyenzayo. Yabo leyo nto uzoxhoma ngayo nami ngizoxhoma ngayo. Yabo awunamahloni ngami nami ngibe namahloni ngawo. Yebo ungithende uNkulunkulu wami. uNkulunkulu kuthiwa mawuna ngana amahloni naye angeke abe namahloni. So nami suke ngenza lento leyo. Yabo ukuthi nami ngikhombe ukuthi ngiyakwazi ukufika la ufika khona. Udlule futhi. Ya ngidlule futhi ngibe ngenhla.
Ubake. Yangiba ngenhla. Cedele. Qedela. Yeah. Vele ayike into engizoyenza. Noma ngathi inkosi yami izovela phi inkosi yami? Uyagwazwa la ngilongithi inkosi yami uyangiceda mina. Ngaze uphuke nalo mezwi lokungikwaza ngilongithi inkosi yami. Futhi ngiyakubongelela mina. Ngiyakukhuzela ukuthi ja kakhulu. Yebo. Uyiwe ngabona ukuthi indaba ukuthi inkosi yami usiyamkhuzela lo muntu. Ayisebenzi. Uyamkhuzela uyamnanazelela ukuthi akushaye umathanda. Nkosi yami. Kaze ukuthi ngishaye. Mina ngabona ngathi ukuthi kaze ukuthi ngishaye mangithi inkosi yami. Ya, inkosi yami ngibize sengikubambile. Ngoba bathi uncedo usincedayo. Yeah, so mawuzoloku ubeka izandla nkosi yami ngathi ngilotsheliwe. Ngihlolele. Ngithola bro. Yeah. So manje indaba zasesigela ziyaphela sobuya via ikazi. Kenshapu bese kuyilife yakho spina ngayo. Yeah, vele cruel uyabona lo ukuthi vele yonke into melize ngenkani nje. Yabo silushezi ngenkani. Uyabona le. Sokuthi nasekasi masobuya unaleya trauma leyokulwa yabona ukuthi wena vele yabo akusasizi usalungelani. Yabo uzibona ukuthi nasezulu songcolile. Uyabona lento le. Kusonto ngasonto. Nawo masosonto yazutshela ukuthi hayi ngiyahafula. Ngiyaqolisa lapha uNkulunkulu ukuthi ahafula yabo. Angashaya ngebhakede ligcwele ahafule inyana amaqala. Ngoba anginasona esingako. Ngongani labanye abantu engibakhawathile. Yabona abanye bebahlupha andabazi. Awuringele kumanje. Abazi abanye bakhona. Yabo abantu bebahlupha. Uyabona wayena uNkulunkulu uyabazi. Yebo mara kabezi next solo bachubeka bakhulumeza abantu babulala abantu. So nawo umbulela umuntu onjalo awunacala kangako ngoba ngani ushuthi naye uNkulunkulu bese kamkhohliwe. Uyayithola njani ushuthi usamnceda nakhona umlethela laba bakhohliwe. Yeah, that is why nama ngeke ngithathe ngoba benginceda ngilethela abakhohliwe. Yeah, bekabakhohliwe labantu. Uyabona. So isigele wagcina usijindile or wasiceda? Isigele ngicida ngakhwitha ka-standard 10. Uyekiswa yini isigele sofika esiqongolweni? Ya ngiyekiswa iMagosti. Magosti kanjani? Njengoba ngitshela ukuthi senziwazi waba nento ezinjengalezo nomamela nyana kanjani uyabona bro. Gcina so cruel kwawena yabo bro. Ukuthi vele impi ugcina ungasayisabi. Nomuntu noma ngakhipha isibhamu vele ugcina ushona phezulu kwakhe. Ungani solimele. Yeah, so wenziwe kahle. Yebo ukuthi gcina ubulawa abantu qhubeka nokubulala. Yebo nje. But ngoba buzibona ukuthi wenziwe bekungabi na something ekukhuzayo ukuthi ekhuzayo ayikho kunalefa kumoya ukuthi phezulu kwabo. Kunophezulu kwabo ya khwela kuye. Ya kunokhwela kuye kunokuthi ungaziyakhuza. Uyosikhuza njani ngoba soloyekile manje. Ya abakuloyayo bakulapha. Ya sojabulela ukuthi uyalashwa. Ya so ufuna ukuthi vele uhlale uchithe bakwazi ukuthi balande basebenza bakulapha uyalapheka. Yebo. So ngoba ngizwa ukuthi nokufahlaka imapha amacala ebakufahlakisa? Amacala vela kakhulu i-assault murder amacala anokufahlakisa kakhulu. Elokucala icala lakufahlakisa ngowenzeni? Lokucala beku-assault GBH. Babrowsile. Kuphi esilakathini or endayizeni? Silakathini kakhulu. Yethu. Yebo ubamba inkunzi or beMagosti? Ngabe kuyighost yebo. Asuswa yini kaMagosti? Bazi ukuthi umjito magwazana bakusukela. Yeah, abakusukela abantu ngoba vele angithi omunye umuntu uyanomqondo ukuthini ukuthi lokhu Tonsi sogcina ukwaza lo hayi mina. Yayibona lento. Yena sibheka ngithi uyadla kakhulu. Mina ngidla kakhulu phela ngiyabambisa. Yena uyadla. Usutha bemama phampam.
ngaceda lapho lipampama imtshela ukuthi hayi right fit ngashaya lo yabona bese uyeza uyagijima and my like magijima weza ugijima ngifasa nabakini dibanisana nabakini fast kabi and ngikhombi nesikhathi zokushaya ngiyofihla nalomeza angithi ngifuna usondela ngene ngikhuluma loso lokuthi uzushaye nempama vele uyabona ubuzobungane vele uvela ushaya igcwale ithi wa yamacethe ukuthi wa ngiviki nokuvika ngoba ngiyazi ukuhambisa mina ngithi ngiyazi ukuthi lempama sewufakazi uyabo ukuthi hayi simbolile ushayile lempama ushayile kuphelele gcina ngayo lo mpama ngihambi uzotshela uNkulunkulu ukuthi ushaya impama sozotshela uGod ukuthi wena ushaya impama ichuma nje ikheriket kodwa iphelele lapho yabo uNkulunkulu akutshela ukuthi hayi phela umuntu wami lo ngawukulethile yabo noma ngithandaza ngiyamtshela Nkosi sengimlethile ungixolele nethi ngibonile ukuthi umkhohlile ngizongizoletha abanye futhi abakhohlile yabona yena uyajabula Nkosi iyashuda uyasebenza so manje lo muntu athi ukushayela impama lo mase ukhipha njani fast kabi kamnani ngiyajust angibe fast ngoba uma ngizoba fast bese bra wami uzoba inkingi uzobamba nokubamba angikwazi uba fast mangizoba fast uzobamba bamile ukushaya ngobona bamile ngubona haya ya papa mezulini uma ngale na ukuthi ngaba senyaweni zakhe uyithola kanje lale nyaweni zika Aaron uyithola lale nyaweni zika Jesu uma ngale ukuthi ufike njani yakani ukufiksile mina ngokusheshsha ngokuphazima kwenza angithi mina phela exama film ya angimela ngikwazi ngathi ngeexama film uFan Damme ngoba mina ngifihla umese wami ngisondela kuye wena ushaya impama ya uchaza abantu angiviki nokuyivika ngithi ngiyashela ngoyithi cha baqala bathi wow ngitap hambile kanjalo melalini ya nesigayi-2 or kayi-1 ya ngithi mina ngiyameda phela mina ngishaya kayi-1 phela ngikhohlelele futhi nophinde ukhohlela yabo ukuthi ngiyakuthanda ukwenzela ukuthi ungaphinde ukhohlele ungaphinde uphathwe umkhuhlane ungaphinde uphathwe yini nokumemeza ukugcina ya yonke into ngiyenzela ukugcina yabo ngiyakulungisela ukuthi yonke into iphelele la nawukumemeza ungaphinde umemeze nawukhohlela ungaphinde ukhohlele ya ngiceda umkhuhlane ngiceda yonke into ya dokotela omkhulu hlola izinso yabona ya ibindi ngizibeke kahle ngaphandle yabona wazi ukuthi uphefumule kahle ya ngoba manje umuntu ucunjelwe phuza ama-cordons okudla kakhulu hluleka nokusuza suza ezulwini uyithola bra ya kanti kufe bra ya kanti ubani melafe bra ngoba la lo mhlaba lo ngithi sonke siphila kayiwa wena wenza ngathi ufuna ukuphila kayi-20 wena ushayana nathi wena sikwazi hamba ubuye nawuhamba ubuye la kimi mina ngizokupha isandla nje kayi-1 nje uhambe ICU wena before uya ICU bazokushayela umoya ngisho bake bathi mshayeleni umoya isikhathi ushayele basakushayela umoya yabo ufike khona ngiyabatshela abantu bamshayela umoya yibo bamcethelela mina ngimnwayile ngiyavele ngiyanwayana mezwe maye basali bamshayela umoya bamvala umoya ngoba lo moya bamshayela wona bavala lo wakhe ya instead ukuthi bavale inceba bamshayela umoya yebo yiboka bamqedelele mina ke wena ungangwebela ukuthi ngimnwayile ya vele ngiyanwaya yebo ya how was your first time ukufahla mawungena ejele yimbo uthukiwe awu kusekhaya ngithuzwa yini unwayana ngathi nginwayana nginesandla esihle ngizothuswa yini isandla sami sihle kakhulu ukuthi ningaka kamsebenzi nje usondelile uzothola into eyifunayo
ngiyabula awungena umese mosejele ya utshele umesa ungena kodwa nongena ejele bakunika amareza ukuthi nikere ya ngithi ngicela ufika banika amareza amasha ukuthi nikere banika nga-2 sometimes 4 yabona basinika nga-2 ngiyawavula kwe-2 ungena eseleni ngaphethe ngavulile kamnandi ngihlukumeza uthini akazi phela umuntu uzibonela inswele nje udayi liyayabula ke lenswele libi kabi inswele linye elikhohlakele lekhozi zicophoza konke amehlo zicophoza konke bozibonela inswele ngijabula kabi ya ngibathanda kakhulu laba babona inswele ya abadivili idlangamandla idlakela idlangamandla dabula ngidlali ngithola angithi into ngishela wena ukuthi mfethu lemo wenza lento uvalo liyaphuma liphele nya ngizwa ngithini bravo la uvalo lesikhathi ukuthi ingasabi khona mawumuntu uphile ya molo uchiza futhi igazi uvalo lehamba nya awusathuka hayi mseto ukuthi uthuke musu yawo just nje uyatshelwa nje wena nje usuyamangala nje suyamangala ukuthi ngathi imshaya kancane kangaka sikahambile njalo yabo akusukuthuka lo nithi ukumangala uya awusathuka suyamangala ya udawujalo nje awujalo nje sikahambile nayo sibaga lo ngathi ngibe nginwaya kahle nje yaloku encayenqa awusikambelani kwathiswa yini ukuthi uhambelani ngoba besinwayana kamnandi ya uyencayenqa phela encayenqa ngikhomba kona ukuthi active activated no awubona lo meso uya-activate ukuthi kona wencayenqa uzohambelani yabo ukuthi uyigwala uyabaleka ungabaleki hambe esibhedlela ubuye sibe activated yena ngeke usaba activated njengasecaleni ngoba kunqamula imisipha phela mina ngiyakafula kunamandla kakhulu phela